Okunagijura obucupa ebiveerana n'ebintu byona ebitarikujonda nikyo ab'eby'obuhangwa bebembize okurwanisa omwaka ogu kandi ni kimwe aha bintu ebirikukizayo kushiisha eby'obuhangwa omu nsi egi. Omuri ebyo harimu emigyera, enyanja, emifuregye hamwe n'emihanda ei turikukoresa obutosha. Ahabw'enshonga egyo eizooba ekitongore ekirikugiita eminyeeto ekya Youth Action Movement ningashi YAM bakwatanisa n'aba Reproductive Health Uganda Power Dairy Limited eizooba bakuza ekiro eki obwo barikuyonja tawuni ya Rugazi hamwe n'akatare. Kasasiro neesisa itaka, kasasiro neesisa obuwiitu. Aba babyara n'emiti nk'ekijukizo ky'okukuza izooba eri kandi n'okwongyera omuranga gw'okukuuma eby'obuhangwa bw'ensi. Kire cyo kureberaho omukubyara emiti omwanya ogwo ebikujunda babite byonka nebitakujunda babiteke byonka for recycling then ebyo bindi bitakujunda bitutakubasa itwe nk'abantu kwekorera kanso nebitwara eino omwanya gwayo gwo kubiteka mu gwa kenkombe aho bakubasa kubikorera uko biba kubikora bikareka kureta okushisha obuhangwa bwitu. Plastic bottles, we are not supposed to burn them because when we burn them we make what we call air pollution, and that air pollution it causes the lung cancer and you find that people are dying. Aba bantu bakuratira enshonga y'omwaka ogu egenderire kuhezaho kunagijura obuveerana n'obucupa. Twalabira mu institutions tukwenda kugezaho kubeegeza how they can learn or start up digging these underground bunkers. I want to be able to these underground bunkers, they can be of help. Okuyamba abana okutandisa kasasiro ebikujunda n'ebitakujunda. yani mureba momo mutawuni karori tizirumu konka karori karezi kazirumu konka ninsima abwo bwebembezera neje nkora ekugenda neringa kasasiro mutawuni ebi byona bikarugama na karori zikarugama nabwo cye gikasasire je nce yasigaramu turengo twayije sana turengo ejo kasasiro ya rugamu omutawuni omu twababayonja bokuba site neyendo buyonja. Ekiro ky'eby'obuhangwa n'ebitwetoriire nikizaguzibwa buri biro 5 by'okwa mukaaga ebya buri mwaka. Aha bwa TV West, ni Susan Chelsea.